Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu godari bikin. ev gera biçûka di nav dîrokê de ji bo em sîstema xwe ya nû ya civakî nas bikin kir. Em civaka dewletparêz di nav dîrokê de jî dişopînin. Em dibînin li dora kulta perestgehên mezin hem saziya dewletê hem jî bajar di zik hev de pêk tên. Marksîzm jî destnîşan dike ku dîn saziya li jor ava bûye lê paşê weka avahiya jêr nîzama aboriyê nîşan daye. Ji bo vê tarîfê em dikarin Sümeran mînak bidin. Perestgeh hem cê hilberandina têgînên xwedayî ne, hem jî navenda hilberandinê ya aboriyê ne. Qatê jor pentawon e, qatê jêr bi amûrên hilberandinê û berhemên hilandî tişîne. Qatê navberê jî bi xebatkaran tijî dibin. Em nikarin perestgehê weke mizgeft û dêrên îro bibînin. Zîgurat di dema derketinê de weke navendên afirandina zihniyet û hilberandina maddî rolê dilîzin. Agahiyên de dest de van tespîtan pir eşkere piştrast dikin. Em ji bîr nekin yê perestgeh ava kiriye rahîbe. Ev rastî bi xwe jî nîşan dide ku bi qasî dewlet û bajaran di bingehê şoreja avabûna jêr a hilberandinê de zihniyet li pêşiyê tê. Perestgeh saziyeke zihniyetê esas dibîne. Di zimanê helenî de ji zihniyeta perestgehê re teorî tê gotin. Di helenî de teorî bi maneya nertina xwedayî yani paradagmaya bingehîn tê. Perestgeh zîguratên Sümerî bi awayekî balkêş hem weke navendên siyasî teorîk hem jî weke navendên aborî teknîk protîpa bajarên ku wê pişt re pêş bikevin di himbêza xwe de hildigire. Zîgura tovê bajar û dewletê ne. Li wir berjewendiyên civaka hiyerarşîk di serê rahîb de sentez dibin û ji bo pêşketinên hê berfire modeleke teorîk tê pêkanîn û bi amûrên pratîk ên amade têne bicîhanîn. Ji perestgehekê bajarek, ji bajarekî şaristaniyek, ji şaristaniyekê dewletek, ji dewletekê împaratoriyek, ji împaratoriyekê jî dunyayek şedibe. Ma ji vê mezintir mucize dibe. Bê sedem jivan erdan re nehatiye gotin diyarê mucizeyan. Dîrok jî dinivîsîne qiralên yekemîn ê Sümeran koka wan rahîbin. Di sîstema me ya hûnandî de ji xwe wekî din nabe. Potansiyela qiral rahîb dewlet çi qas xwebsazî dike û qasiya xwe pêş de dibe bi sînor dibe. Polîtîka yanî pirzgirêkên rêvebiriyê yê bajarê ku mezin dibe derdikevin pêş. Ji rengê pîrozê dewletê pêşketin ber bi aliyê seküler yani dünyevî ve diçin. Rahîb zêdetir bi karê teorîk re mijûl dibe, lê hêmanên polîtîk zêdetir bi pratîkê re dile bikin. Ev rewşa bi awayekî dijwar di zik hev de dimeşe, her diçe siyasetvanan derdixîne pêş. Bajêrê mezin dibe, siyasetvanê ku mezin dibe îfade dike. Gaveke pişt vê yekê jî ewlekariya bajêr tê û di vê qonaxê de jî rola fermandar derdikeve pêş. Bi vî awayî qiraliyet xwe bi sê çavkaniyan xwedî dike. Her sê çavkanî jî xwedatiyê esas dibînin. Ji wê rojê ve ya pêş dikeve, tenê pirbûn û cêhrengbûna vê modelê ye. Hücreya koka dewletê perestgeh e. Pişt re hücreyên nû, şax, organ û sîstemin. Mîna mirov. Eger em gotinên xwe bidin ser hevdû, em dikarin bibêjin, ev hemû pêkhatin û avabûn, avabûna jor dewletê îfade dikin. Di mîtolojiyê de dewlet weke saziyekê tê şibandina textekî zêrîn.
لسر وی تختی قرال مینا خدای نامرن چارمرکی رودنن و با آوائه کی کجوه جیان جاره کدن قد نبن نفش و ضروریتن خواه جمروان ودقتینن. جبر که ریوبریه با آوائه کی خاندانی دمشینن نفش و ضروریتن خواه نمر ایلان دکن. به وی آوایی وکه خدایم بمرن قرال لسر دیروک لقنجک جیه خواه دگرن یا هری بالکش امجوه پارچبونا جواکی دکارن همو نشانه سردمین دم ببینن. د سری د ویژه دینن یک خدایی هنر پولیتیکا وکه راوستگه هنره یم پیک هاتنین رسن دردکوین سردیروکه. ام وقتا چافکانیا دولت باش بکولن و لیکولین بکن ام باش فهم بکن که چما دولت ناچار بیر راوستان بیر رحم و زیده جیایه. د سیستم نویا جواکا دیروکی ده دجبریا به جواکا کومن را قوکه جواکا جور پیکینه. جداهی و کوربونا ناوبر مزین کریه. جالی مجارا موه پرسا گرینگ اوه. ما مجبور بو اف پیکاتن بو بیا. گلک تاورین جواکی درکتنا جواکا چینی وکا شرط پیشکتینه ده حسبینن. ام ببرسوین هی نیز دکارن لحیزین پیشکتینه بنرن و آنالیز بکن. لدورا پرسگه آفدانی پیشکتیه و برهم ایدی دکاره مروف هزده بخواه گریب ده. در فتو امکان چه دبن جبو به هزار مروف باش بخوابتن و کاربن برهم بدن. ارخین مزن این آفدانیه مزنبونا اردو زویان آمورین جهسن و تونج کشتین چم و ارخان امکان بازرگانی و هلبراندن که مزن ددن. وقتا اف همو فاکتور تینه جم هفدو باجار آواد به. ریوبریا راحیبان ده دستپیک ده نیزی کمونیزما سرطاییه. ام بوی دکارم ببیشن مجبور نبوج باجر دولت در بکتا. دولت بسردستیا پولیتیک و عسکری پیک بهاتا. صدام آوه یکیشی اوه بمزنبون باجر توی زحمتیان ریوبریه هم قبیله و کومن لچیام پارستنا باجر دکم پرزگریکه که گرینگ اولکاریه. جبو جواکه اولکاری و ریوبری بی دولت نابه. گلک باجر خواه بخواد پارزن نب دولتی بخباتن سرکتی یا ریوبریه که دموکراتیک کاریبون باجر بپارزن. دو قوناغا دستپیک یا جواکا سومرانده او مدل هیه. مجلسه که جبر پرسیارین قبیلیان پیک هاتی ریوبریه پیکتینه و وقت حوجه دبینن جوان باجر کومن پاراستین دادمزرینن. لگوری پیدویا وظیفه فرماندارک تهل بجارتن. ام و پیشکتین د جواکا آتینای ده هی برچا و سیستماتیک دبینن. اگر او صابه راست نینه درکتنا دولت وکه مجبوریت دیهیم دیروک ده وره بجیه کرن. اگر ام تعریف بکن که دولت وکه آموره که زورداری و ریوبریه جبو دست سرکنا برهم زیده حاتیه بکرانین راستره. دولت وقتا وی یکی دکجی خزمتین جبو گلمپریه و اولکاریه گشتی جی وکه کاموفلاژه و سدم خو مزین کرنه بکارتینه. خزمتین جبو گلمپریه و اولکاریه گشتی مجلس دموکراتیکا باجر جی دکاره بجیه بینه. اگر وصابه و وقت بکارانینا و امکان مجبوریت ویدتر مروه که دست سرکرن و دشورش بنرخینه هی تثبیت که لجهه. خدمتین گلمپریه و اولکاریه گشتیا باجر لجهه به دموکراسی تدارک ببه هیزا بحانه اند آفرینه و خوفرز که مروه وکه هیزه که جدسپیکا دیروک محافظه کار و زوردار بناو بکه راسته. در روزمه ایرو دجی هیزا اولکاریه و سیاستوانان جحوجبون ویدتر جبر تایبتین خویم پاسیف تنی تایبتین دسپوتیک بدستخن. پیوسته او هیز وکه بارکی زده یه لسر نرخان وردیتن. ده دسپیکا لیستکه دجی یا ده قومی به جوهری پرجدانه بو. لبلی تواهی دیروک یا مزن بو نه هزار ریوبریا دموکراتیک هزار ریوبریا دسپوتیک بو. هر گاوا دولت وکه هزک دسپوتیک پیشته بر بهلن او وکه پیشکتنه که مجبوری به د دیروک د بو جوهر پیشکتنه بلوواجی محافظه کار او پاشورو.
اگر معنیدانه که تنگ بجی مرو دکاره شر و اقتداری وکه داخوازه بنگهین آوه کونه شوپیا دناو دولت دخوا کامبوفلاش کریه ببینه و آن وکه ایراده و عاقل و دست نشان بکه. او هلوسته که تیره خو گرینگه دیسا دی چارچوبه اوه معنیدانه ده دوی مرو هنر عسکری و پولیتیک شریوبریا گشتی و راستی اولکاری وقتینه. کسی هزاوی یا پراتیکی و زانستی یا په حسینه هبه خو ناگره و جدابونه ببینه. دا انالیز کرنا دولت ده بسداما او جدابون نهاتیه کرن انجام و پرنینی بونه. دوی ده هلوستا میا بنگهین ده ام ریوبریا دموکراتیک و ریوبریا دسپوتیک هم دوار تئوریک ده هم دوار پراتیک ده جهل بکن. د سیستمین جواکا دولتدار و هیرارشیک ده خل هفراکشاندن هبونا دموکراتیک و زمره شریقتدار بنگه پولیتیک راستگیه. د نوبره هبونین دموکراتیکین خودسپیرین شوازی هبونا جواکه و کما شریقتدار ده که کراس دولت و هیرارشی خو کریه تمی تکوشینکه. به وی آوایم دکارم ببیجن موتور دیروک تکوشینا تنگا چینینه شواز دموس یعنی گل یه جبو هبونه لبر خود ده که دناوه ده تکوشینا تنگ آ چینیشی هیه و زمره شریخداری یا لدیجی و شواز تکوشن. یا اساس جوا خود سپیرن وان هر دو هزان و دشین. با اسا شر دنابر وان هر دو هزان ده ذهنیت اتوریته نظام جواکی و آمورین آبوری دیار دبن. با استا شر و گریدایی د دیروک د پرانیستی خطین د زک هفدو د دردکوین پیش بریمه. خطای کمین روشا سرکتنا تام آزمره شر اقتداریه. فاتحین که سرکتین خوین عسکری و کبویرین دیروکی پیشکش دکرن یا فرض دکرن نظام کوله کرنه بو. جبلی زمره شر اقتداری دوی هر کس و هر تش مینا هزا قانون دبن فرمان آوانده به. جهج مخالفت و اعتراض رنینه. د مجی خود جی کس نکاره دجبریه بکه و بفکره. وقت فرض کرن ته بخبتی بفکری و بمری. لودکه نظام کی سردست ای بی آلترناتیو اساسه. به تایبتی کرنین امپراتوری فاشیزم و هر جره توتالیتاریزم دوی مینا که ده جهد بینن. مونارشیزم قلالیت جی و سیستم دکه هدف. دوی دیرو که ده یک شی سیستم هری زیده هیه. دخطا دویمین ده جی برو واجی سیستما ما بحث کری گل هیه. نظام جواکا گل کومن جکلان قبیله و عشیران پیکاتی و زمان چاندوان نزی هفده لدیج اولیگارشیا شر اقتدار یا پرده دولت و هیرارشی نظام جیانا آزاده. شواز گل اتکوشر و تکنچوی ifade دکه. هر جره اتنیسیتیا لچول چیا و دارستانان لدیج ایریشان تکوشیان و هر جره کومن دینی فلسفی ین خو نس پارتن اولیگارشی نونره و شواز جیانا جواکینه. جیانا اتنیسیته عالیه و بدنی لپیشه و به مجیه حسی تودگره. تاوی جیانا کومن دینی و فلسفی تکوشرن و زیدتر به مجیه آنالیتیک تودگرن هزا بنگهینا جیانا جواکی آزاد و وکفه. هرکینا آزادی یا دیروکی انجام و شواز جیان یا تکوشره. ده جواکی ده تگینین گرینگ انوک رامان آفرینر شرف داد مرواتی اخلاق خوشگبون و اوین زیدتر به شواز جیان را تکل دارن. خطا سیمین آ سیستمین جواکه روشا با آشتی آرامیت بناف کرن. دوی خطه ده هر دو هز دناوبر خود میزینک ده آستا جدا ده پیکتینن. هر تم شر پچون و تنگزاری دکاره هبونا جواکه بخه خطره. جلورا هر دو آلیجی دکارن شر که هر تم دوام دکن لگوری برجامندی خو نبینن. دناوبر خود هول ددن بهن کنسسوسان یعنی لحف کرنان بگیجن پیمانه که آشتی و آرامیه. افخت هرچند لگوری دل هر دو آلیان جنبه لگوری شرط و مرجان لحف کرن و اتفاق نچاره ببه. حتی شر کدن روش بوی رنگی تمشاندن. او نظام جرته گوتن شر و آرامی یا راستین روشه که نیو شره دنابره هزا شر اقتداری و هزا گلا تکنه چویده یه.
اگر مرو جمزینا دنابر آشتی و شر ده ببیجه روشانی و شر راستره. قطعه که چارمین آشر و آشتی تیده نبه، اگر شرط و مرجن که هر دو آلی آفراندن جوهلی رابه و پیکوره. یان جواکه که کومین او شرط و مرج هیچ نجیابه، یان جواکه کومین جواکه خوزایی لداویه هیچته به و نظام شر آشتیه هیچ حوجب به ندیده به و ستیویه به دکاره آشتیه که ماینده بجی. یا اساس د جواکن به وی رنگیده جهت تگینن آشتی و شر جنینه. نظام تده شر و آشتی نبه فکر و تگین وان جنابن. د دیروکه د وقتا سیستم جواکی ین دولت پارز و هیرارشیک هنه اف هر سه خط جی به میزین هنه. جوان سه خطان تخط بسری خو نکاره به سیستم که دیروکی یا خودی فونکسیون. جخوا و وقت دیروک نابه. خطا سروری مطلق و خطا آزادی و کویا مطلق دو سرین جراستی دورن. مروز زدتر دکاره وکا دو تیگینن ایدئالیستی بفکره. وک میزینا دخوازای ده میزینا جواک ده جی دو سرین مطلق جهو دور تجار تام نکارن جه ببینن. تیگینا مطلقیت ده جوهر خوازای ده تنه وکا تیگینه که جبو مکان و دمکه کرد دبک وره قبول کرن. برو واجی نظام گردونی نکاره بمشه. وقتا بفکرن تیگینن میزین و سیمتری نینن دوی به حرکینا یکالی داوی لحبونا گردون بحاتا. اگر داوی هاتنه که به وی رنگی نبویه و وقتی ام دکارن ببیجن مطلقیت تنی وکت تیگینه که دفکره ده هیه و دگردون راستیان ده جهوینینه. منطق دوالی دیالکتیک دروشک نزی میزینه ده به حرکینه که دولمند و جارنان جیکم ده جواکه ده به زمان و منطق سیستما گردونی. تبلیغی و دوام سیستم جواکی دناو گلک جواکن جور برجور ده بخطا نیو شر آشتی با آوه که آشتی آرامیه. همو هزین گل و شر اقتداره جبو وی روشه لگوری برجواندی خواه بکن و روشه خواه از ذهنی سیاسی جواکی آبوری حقوقی هنری پیش ده ببن و تمی دناو تکوشینه که ایدولوژیک پراتیک ده بن. شر روشه هری کریتیک و دجوار آوه پیواجوهیه. یا اساس هزا شر اقتدار شر فرزکه. جبر کو سدمی هبوناوی هبونن دست گلدنه و به وی بره دکاروان دست سر بکه. چین یعنی گل جی جبو بجین نچارن شر برخوادان لدی جیوان تالانکر و زورداران بکن. پر هندک جبو پاراستنا خو برسوید دن. شر آلترناتیفا گلان نینه جبو هبون شرف و آسا جیان خویا آزاد بپارزن مجبوریته که. بلی و پارزنامه اوجالان یا بنا و پاراسنا گله کی گداری کر حتی بشکدن دنباش.